Hello guys, ndabasuje mwese mudukurikiye kuri iyi channel. Muri iyi video nabazaniye application yitwa Birave Network ariko ikora nka mining. Mu byukuri iyi Birave mining imaze igihe kinini ariko wayimpaye we yaramaze n'igihe kinini ayikora cyane kuko yakuyemo n'amafaranga menshi nkuko mubibona kuri aya screenshot. Bana aya madolari yose yagiye abikuza 60 kandi nta gishoro bisabye. So nawe icyo ukora uraza hano muri phone yawe ujye muri application yitwa Birave Network hanyuma ukandire start. Ukimara kuhakanda bahita bakuzana hano, niba udafite account ukore sign up hanyuma uze muri phone number yawe utangire wandikemo nimero uhereye kuri 7 kuko harimo code y'igihugu 500. So enter your first name, urashyiramo izina ryawe rya mbere niba witwa Kagabo Jean Pierre urabanzamo Jean Pierre, then last name ushyiremo Kagabo. So baraza kukubaza hafi username ni akazina k'agahimbano. Tuvuge urugero ushobora kwiyita Kagabo 500 cyangwa se Jean Pierre 500 iyo ushaka. Hanyuma uraza dushyiramo password yawe igomba kuba ifite inyuguti nkuru, akamenyetso, inyuguti ntoya. So urayisubiramo kabiri kugira ngo bataza kubona ko washyizemo ikosa kugira ngo ibe confirmed password yawe. Barakubaza referral code, ntuyibagirwe ngiyi murayibona muri screen, nanone muraza kwisanga muri description. So hanyuma dukore sign up. Tukimara gukora sign up baratwohereza email code kuri email yacu kugira ngo verifying. So turaza muri Gmail, tugende murabona ko yaje Birave Network. So tugende hari code batwohereje tuyikopiye, urakandaho cyane then ukopiye usubire muri ntuze yawe hanyuma ukande paste. So barakohereza private key, ugomba kuyikopiya. I private key ngira ngo mwese mwagiye mubimenya ahantu hatandukanye nko muri trust wallet aho bagohereza passphrase. Zira ni ingenzi cyane ugomba kuzibika ntuzibure. So murabona ko twageze muri application yacu. Iyo ukanze tap to earn hari akajwi kaza ngira ngo murakumvise. So hanyuma hano hari 100 Birave. Izi nizo baduhaye tukinjira z'ubuntu. My team nta muntu mfite, friend my rewards nta nimwe ndahabwa. So izi ni staking rewards, direct reward team. Izo ni ama rewards ugenda ukura ku bantu watumiye kuri staking cyangwa se kuri team yawe. Yes, nuko bikora. So staking, iyo ushaka staking uraza hano ugashyiramo umubare wa Birave zawe ugastakinga kuko staking bigenda bikongerera na Birave winjiza. Hano hari uburyo abantu imaze kwinjiza total staked. Murabona ko ari amabiliyari y'amabirave, kandi nanone ayo babikuje nayo ajya mu mabiliyoni y'amadolari. Mwumva ko application iri serious kandi irakora neza cyane ku muntu wayitayeho. So ahangaha tugenda tubigarukaho ibingibi muri video z'ubutaha. Hari izitwa swap aho ukora deposit ukanakora withdraw, wallet naho izo ubikuje zijya. Mubona ko BRV imwe Birave Network coin murabona ko iri kuri 0.08 by'idolari, ubwo ni amafaranga 80 y'amanyarwanda. So nukuvuga ngo niba utumiye nk'abantu 100 bakaguhereza Birave, kuri buri muntu baguhereza Birave 10. So bitufata 10 ubwo kube 80 y'amanyarwanda, ubwo nawe urumva amafaranga wakora mu bujyangana. So muri team bagenda bayikwereka turacyafitemo 0. Apply wanjye yitwa urumva Kevin. So nawe ushaka gutanga referral code yawe kuko referral code irakenewe, ntibibagene no kuyishyiramo. So amara kuyishyiramo umuntu ugutumiye agahabwa 10. So guys, reka dusoreze video yacu. Ugize ikibazo wanyandikira kuri WhatsApp nagusubiza, kandi ukore join kuri WhatsApp group iri muri description kugira ngo ujye ubona update zose kuri Birave Network. Mugire ibihe byiza.